kitabu de babu 18 dambugal sappo e jeetata bangal no yewtan fil awqati fi waqtuji al manhiyu haɗaɗi ɗin non joni ani salati ga e juulegol fi ha e nder majji. Sabaka feƴƴino an bayyanna wonde en ɓangini en laɓɓini jumlan moɓodiral min ahakami salati tatawwi immorde e ñawoje julde yiɗi. Wo yajdiru binal ana hino hanani en non joni annu nabbiha nde findinte moƴƴa nde faminte moƴƴa ala anna hunaka koni wonde hino ɗon kadi awqatan waqtuji go warada tawɗi hino joli anna hayu haɗore ani salati e julugol fiha e majji illa ma istathna siona konko ittintina wonde ɗum ɗon ko be juule. Wo yaɗi waqtuji non ɗi haɗore juli e muɗum wonde juule take sona ko tawata feere wala be juule awqatu khamsatin ko waqtuji joyi. al awwal waqtu arano min tulu'il fajr ko ilaka fajiri on feeri har athani ko fajiri ɗimmo on andi al fajru fajran fajiriji ɗin ko ɗiɗiɗi fajrun yahrumu alayhi sala wa yubahu ta'am wa fajrun yahrumu alayhi ta'am wa yubahu sala ko waqtu ko fajiri mo tata hino harmi juulugol hino dagi ñamugol ɗum ko waqtu ko fajiri ɓalejo on. Fajiri danejo on ka hentoto ɗon hino harmi ñamugol wonande horowo hino dagi juulugol ila tulu'i shamsi haka ƴellitagol nange ngen li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo idha tala al fajru si fajiri on feeri fala salata ara julde wo ala hande kadi duwande juulede illa rakata il fajiri sona rakata il fajiriji ɗen ɗiɗi. rawa ahmad wa abu dawud wa ghayrihima fa idha tala al fajru si tawi woni fajiri on feeri fa innahu haray koni la yusalli tatawwan nafila juuletake hande kadi illa ratibatul fajiri sona ɗeɗo darɗe ɗiɗi jokkodirɗe subaka on ɗum woni ruƴƴeteɗen si subaka on juule jaka. En andi si tawi woni fajiri ɗimmo on feeri mi mana ko ɗum woni si wiyama salatu khairu minan nawm en yehi ka juulirde jaka hay si tawi woni tan no woodi haray en duwaka juulude ɗon goɗɗum. Allahumma tawɗo walike ɗanike weetori ko wowi juulude ko jemma o juulali leer ka o fini ɗon hay so tawi woni wiyama salatu khairu minan nawm si tawi woni hakkunde ɗon e juulugol subaka ngol himo wawi yoɓutude julɗe ɗe wowno juulude ɗe jemma ma himo wawi yoɓutude ko fanɗi wo o yilto o waɗa rakata il fajiri on si darne haray himo wawi waɗude par ce que ɗon ko ñamande o woni yoɓude ko ɗum waɗi si wiwɗen ɗananen si wona konko ittintina ɗum ɗo no jeeya ko ittintina kon. athani waqtu ɗimmo min tulu'i shams ko ilaka nange nge fuɗi ɗon joni hatta tarfa hange ɓanto qadra rumhin embere labboru fi ra'ayil ayn ko ɗum woni e yi'ande gite ɗon kadi aray ilaka nge fuɗi ɗon hange towa seeɗa bi mana ha wona 9h30 ɗon kadi no haɗa juulegol. wa salisi waqtu tammon inda qiyami shams ko sanga nange dari ñiiɓi ka tumbere kammo hatta tazula hange dirta nge yara ka hirnange seeɗa. wa qiyamu shams e daragol nangen yurafu hino andire wa qiyamu shamsi daragol nangen bi mana legoy tumbugol nangen ka hoore yurafu hino andire be fi zulli sabu daragol ɗowdi ndin ley koyɗe jommuɗum tawa yara nano yara ñamo yara hirnange yara nano yara funnange la yazidu tawa ɗowdi ndin ɓeydaki wala yanqusundi ɗoytaki illa an tazula ɗon on waɓutu ɗon woni tataɓo mo juuletake on ila an tazula ko ɗum woni ha nange dirta ila jihatil gharab nge yara ka helle hirnange li qawli uqba bun amir wonande yewtere uqba bun amir wonde salasa sa'atin sa'iji tati nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah haɗi en ma nelaɗo Allah haɗi men an nusallinde men juulata fihinna e majji wa an naqbara ende men surrata fihinna e nder majji mawtana fureji amen ɗin kon ɗum wonata ɗin hina tattulo shams ko ilaka nangen fuɗi ɗon basika tan ko nge rawnuge ko nge jalbuge hatta tarta fiya ha nge ɓanto seeɗa wa hina yaqumu qa'imu zahira e sanga daroto darande ñallal ngal hatta tazula ha kange nange nge dirta wa hina tatadayyafu shams e sanga ka nange nge lo'ata ɗon lil ghurubi fi mutugol ka wiyete ɗon nange wojjinoyi hatta taqruba hange gayna mutude ɗiɗo sayiji. rawa muslim. warrabi waqtu nayaɓon min salati al asri ko ilaka julde alansarande salmina ila ghurubi shamsi ha ka nange nge muti ɗon li qawli sallallahu alaihi wasallam la salata koni julde ala ba'da al fajri ɓawa julde subaka
hatta tatlu ash-shams ha nangen jillito wala salatun julde kadi ala ba'da al-asri ba'w ala sara don kadi hatta taghiba ash-shamsu ha nangen muttafaqun alayhi wal khamis waqtu jawabon in idha shara'at ash-shamsu stayuni nangen natani fil ghurubi fi mutoy gongol don kadi ko waqtu jawabon non juletake don kadi hatta taghiba hangelan na wirnade ko don hangelan na mutude wa alam annahu kun yajuzu no dagi qada'ul fara'id yobugol farillaji al-fa'itati futidini fi hadil awqati ender dido waqtuji masalan stay woni afini nange fudi wiiden ilaka nge fudi ha o hella wono 9h30 wiiden don no hada juule gol allahumma dani no do jemma o finde o 7h30 ma 8h haray o wi'ata kanko accay ha o waqtu do fejja bay ko hada do juulegol o accay ha e 10h so yoba subaka on ko don e don o immoto o yoba ma stay woni o dani ke don o subaka o juulal ha o fini nangen no tumbi hore ko don woni ko yobata mo en fami ka li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu hubutugol mako ne la don ko be maki manna makala dani dan salatin gaay julde nde wowno juulude andi itta sendira kasi ko nafila ka ko sunna ka ko farilla mi mana ko julde o julde aw nasiha ma o yejitinde fali salliha yo julunde ida dhakara ler ka o anditinde don ma so dani no ler ka o fini don muttafaqun alayhi wa juzu no dagi aidan kadi fi'lu gollugo rak'ata tawaf e darde didi wanga gongol ka sudu kabe fi hadhihi al-awqat ender di do waqtuji li qawli sallallahu alaihi wasallam wa juzu no dagi aidan kadi fi'lu gollugo rak'ata tawaf darde di wangertede den ka sudu kaba wonande yawdo hajjugol ma wadugol umra fi hadhihi al-awqat ender di waqtuji di andanda hore ma do jowi hino harmina juulegol ma dum hino hada juulegol sontigi hewti on ler don ka kaba bayde ande wande hewtiri ko yo yaw o wango wangadu aranuru ndun hande kadi ko nduyete tawaful ifada ko baawo gayni ndun non o yahana golledi tidden lernde o hewti do woso hewti don nange no fudude ma o hewti nange no tumbi hore haray o waday de rakatayi don didi don andi on tigi juulay ka maqam ibrahima so hebi fere so hebal fere kala ka o hebi fere juulirde ndek li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laado Allah la tamna ahadan wata on hadu hay goto tawn sakko hay goto tafa wanga gol bi hadal bayti indu sudu wa salla ujula ayyata sa'atin kala leer mo fala min laylin aw naharin foti ko jema foti ko nyalorma ala leer nde goddo julata immo don inno mo oy wata o julu ka sudu Allah do jema nyalorma tertemo rawahu Tirmidhi wa sahahu fa hada dun do idan on toma fa hada dun do idnun ko newinande ko dunginande min immorde makkan ko ne laado autorisowo sallallahu alaihi wasallam bi fi'li hasabu gollugol dum do fi jami awqatin nahar e denda nangal waqtuji fi jami awqatin nahai e der denda nangal waqtuji hadade juule goldi walanna tawafa e kadi wonde wanga gongol kadi jaka jaizun ko dagi dum fi kulli waqtin e kala waqtu fakadalika ko non rak'atahu den darde didi kadi ru'yatede don den kadi ko non dagori wa juzi no dagi aidan kadi ala say e dow ko selli min qawli ulama modde ko ngodi jomirabe gande ben ko alda e podondirgol fi hadil awgati ender di waqtuji jowiyaadi juleta kedo fiilu gollugol kadi zawatil asbabi jomiraadi sababuji de min salawati morde julde ka salatil janaza wano julde fure wa tahiyatul masjidi e monati ka julirde fewndo gotele di lereji joyi haaju makko no yani jodagol jento bayana ma jentagol darsu ma jodagol ton fi wadugol adkar do kadi no dagani mo wadugol tahiyatul masjidi n'importe comment leer wa salatul kusuf e julde weñu nange leer ka nange nge weñi wo ko yen honko hankan no don e don yahin julen allahumma senano wodi karamakobe go yube don singe weñi fewndo sen dari won ko min haajul muslim wonde singe weñi fewndo kata wata duwa ka julede wo haray ko yen jodo waden adkar jantagol inde Allah li adallati dalla o do kanko ko dallinori dum do ko wonande dalili tindindo ala dhalika idudum wa hiya dum do non takhussu ko hertani dum umumun nahay hubutugol hadore nden ani salati gaay julgol fi hadil awgati e nder dido wabutuji fatahmilu dum do hino rondo ala ma la sababala e do konko tawata sababu ala na dum fala yuzu dagota ko fiilu ha gollugol dum bi an tabtada
nde on tigi fuɗɗoto fi hadil awqati nder ɗi wagutuji ɗo salata tatawwu'in julde nafila la sababa laha ɗi tawata sababu alanaɗo bimana dalil alanaɗo wa juzu no dagi kadi gada o yoɓugol sunnatal fajiri darɗe ɗiɗi juuleteɗen ka subaka ba'da salatil fajiri ɓawa subaka salminama hewta tun ka julirde a heɓano feere ruƴƴugol ɗe ka suudu hewta tun kadi ka julirde har heɓenude saffa juulen hara julali rakata el fajiri si salminama ɗon kadi no selli ka on tigi yoɓaɗe ɗon andile ilaka salminaɗo ko waɓutu jeyaɗo e harmuɗo juulegol no kono e maɗum haɗaɗo de e juulugol en wiyata harmuɗo afwan kono ara si ɗen ɗon kadi futino ara mo wayɗe dago yoɓude wakada ko anoni kadi e juusuino dago an yaqdinde o yoɓata sunnata zuhri sunnaji ɗen ɗiɗi kadi ka fana so e ɓaali feere juulgol ɗe ba'adama gabula ha fana feƴƴi ha alansara kadi juulama badal asiri ɓawo alansara mo wawi yoɓude ɗen ɗon kadi sabu dalil mo feƴƴuno ɗen e darsuji min feƴƴunoɗi wala si yama tenteni noon ida jama'a zuhara so hawtindiri fana malasir wondude e alansara on faqad thabata gum ɗi tabiti ani nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kanko ne laɗo gada o yuɓi sunnata zuhuri darɗe ɗiɗi sunnaje juuleteɗe ɗen adi fana badal asiri ɓawo alansara salmina few ne laɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yuɓi ɗum ɗo sabu ko tabiti ɗum e hadise selluɗo en yiino dalil mum on kadi ɓawo donc ko raɓɓiɗi kon ɗi waɓutuji ɗo joyi ɗiɗo no haɗa juulegol mo allahumma julde nden ara tawata ko bende juule ara nden ɗen no itintina masalan goɗɗo walike maayi ko be wattinemo ɗo e fotoro en watamo wattinde ko julɗo en juulali mo haray ɗon eɗen wawi julde nden julde ɗon no yaafa nde ittintinama ma nange weña katab e nder on ler mo duwa ka juulede ɗon ɗon kadi en honko hankanno to noddidiren noddinen no noddidirante noon fi ɗum ɗon ko ɗum woni yahen waɗen julde nden toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɗon kadi no itta ma hiɗa ñawli wagu to farilla feƴƴunoɗon ma sabu ɗoygol ma sabu yejjutugol ma julde nafila nden waɗɗaki ma yoɓugol kono hiɗa faala yoɓugol fiyo tabaraji ɗin fuutoma ɓeɗo ɗiɗo kadi fof hino wawi yoɓutude ɗum ɗo haysi tawi ko e nder waɓutu ko ɗum woni mo duwa ka juulede o madama hari o yejjutu ko on lerɗon o anditi ma o ɗani ko on lerɗon o fini haray ko figi hunino metti fi kala ko famini alhamdulillah kala ko faminaki haray andi ton wona gandal woodi ko yiɗugol yo dina kan saki to hara ko ene woni sabu haray kala ko on tigi tawata himo faala ɓeyditade mum o nodda lanka numéro téléphone ji ɗum woni